Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na ina me recommend emamo too much GH. Too much GH Ghana wahala jumedie ena ebre asose muniaba epieskapa enen so mede ebebesum etifo ene ahwefo ne de nsema babeto apno so amede ebre mo se mo amonim eye veteran actor Prince Yosin adodo neni ni se eye Wakye Nintie bi ebebeto abonten ye nua be mai wo twasini eyi papa ba ne comedian so wo ya ade e wo yi nkonya ma ho say yes ade no wo mo wo aye akyede na ankasa na emre bi etwam ye benya nantie se eye nua be mai that was eye 2013 no mu e benya nantie se eye wanya ye diagnose no wanya some mouth stroke chese enunti no na ne fa baby adwojo a wontimi enye no ho hwe for the past 7 years na waye bedridden na enumu kakran yante ne nka biem eyi se na nseyintem ya ye presenter Ola Michael wodin sembi ebebetu edwa de betre Ghana for se yenua bema Wakye oda so ewo ayaresabia woje ayarehwe empo na yarehwe ni mu no or respond to treatment enioma ekoso kama na so fra wentimi free ayaresabia ho no mu nyina se eka no adoso bills no pilia na pile edi egu ho no mu a chese wonya ho na watua enu nti wo muntimi engistage no emfa no se onko efie na woka sa ensewei enyina ewiye no di to eja se MPP Creative Act organization no one so no juma wo mutimi edia se wo mo send ne 10 cedis 20 cedis se won fa enye ento aduane ndia na se for ne upkeep na no wo hu ne se eno emwa baby because yenua be mai emrebe etwam that was 2016 ni mu no ne ho to ono a tese wo di akagina mu di ma MPP4 no ka ho bi na 2016 MPP4 etimi everyne abato a wo betena akonya eso enti se mo be bibi abwa na 10 cedis ni 20 cedis dia emfa enye hwiwe ma social medias bebre na bloggers efa Ola Michael nensam a wodi ebebetu edwa no etwe no sere ne abasa ebebe kan ye se ehu behia se oboafo bi ebeba no akwaboa yenua be mayi na watimi ayi ne edi every ayaresabia ehom na ye hwe ni mu se anka ebekoso anase enkoso na no na chese obi a chese yankopon ahye ne ma nyame hu nkonkron ahye ne ma chese good samaritan wono so ete ensa no se ne ekom na yenua be ma Wakye wabo ne homodin pen ewo sinitwa adwuma mu ewo comedian work mu na enne de se side way ato ne dia ene ewo se won konkobua eni to ye na adwen se wobeboa wo mo ama wo mo so atimi eyi yenua be ma Prince Yosin ede no free ayaresabia nanso so enma go samaritan ne insem ebebeto abontin se wa ye pepa ni se wo kwakwa akoyi no ene de ntia ba beto edwasem Wakye oda like mistake no owo yare mu ana chese wo ya ewra enesa wo mo arashe no ede no eko spiritual home for divine healing. It is alleged although yenya nchiremu bia emfa ho se no kre anase enye no kre na so de ababa beto edwa se yenua be ma Prince Yosin wo a enesa as say no ya tumri katente ede no akwakwa piemu ewo empaibobia ye bompa ye ede amano se ne ebe ya wono susu no wo betimi enya ne oje because omo hu ne sem ne yare no senka ne ho beto no a hospital ho a woda ye for years yi anka ne ho ayeden ato no nanso ne ho ntimi nto no na wodefo bia ye na adwin so wo beyi ne dey fry ya say all those is responding to treatment na afedie emu beba be ye den na akwakọ ye dejade ene ho behia se ye den be kom akwakọ piemu ewo ayaresabia ana
say ye didn't bako piemo ewo sorry them send ye beya ye bebo empire de amano intinity aba beto edwa no according to ye nua bema and I say news about beto edwa no although say it's not confirmed say sorry dan and I say b and our war edem nanso so dia beto edwa say ye de no akwakope sorry dan bi mu ato a wo beje empire emu edem because omo ne say ne yare no a wo mu sese no enye any kind so huhu mu edem abusuafo aha na ebrebe ma ye kwan ama ye de enkomotwetwe no esie se de ekoye no won so wa adwinche ba se de kan ye ola michael de bebetu edam Ghana fo binom eso mu a wo mo wakoma pa wo mo gitu mu se wo mo beboa no ama wo no nso so ni dwumadi a na say ne ka wo de hospital ho no etimi asi na wo no so etimi abafie na afe yare na akwakwaje nsemu asese wo asori dem a wo je empaibo ide ne ye bese se Ghana fo bia emfa no so ne empaibo enta ye nua ba mayi echi ba biara wo ne enim se ba nu empaibo ana ba sampaibo nyankopon den etie subscribe to your channel no so wonye ya ebiom so like videos na share fama ebusuafo ne adofo say de ye kanu ya so eda from de beba beto abontin bia na ebusuafo ye de beba be so mo too much gh ye free kese yusu obetimi follow yen ye IG page @too_much_gh_ midin de ekwia sikapa dasane ye besane share makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.